Ja sam Bogdan Vlahović, generalni sekretar Saveza inženjera i tehničara Srbije i u ime organizatora Saveza inženjera i tehničara Srbije i Udruženja inženjera Polinja i niza naših suorganizatora, da ih sad na početku ne nabrajam, najsrdačnije vas pozdravljam i zahvaljujem se što ste našli i vremena i razumevanja da u ovim nimalo lakim i zdravstvenim i vremenskim i tako dalje uslovima dođete u Priboj. Ovaj dan ja bih nazvao praznik. Praznik je potpuno osnov. Praznik je što smo se sabrali danas ovde da o jednom velikanu, mi često Srbi imamo običaj malo i da uveličamo razne stvari, ali profesor doktor Vujica Jevđević je velikan. Velikan svetski. U njegovu čast, u njegovo ime, danas smo se sabrali da ga se setimo i da ga otrgnemo od zaborava i da damo nekakav doprinos izradi vrlo važnih dokumenata kakvi su radovi koje su naši cenjeni autori i profesori uradili, koji su publikovani u zborniku, izložbu koju smo uradili, koju ćete imati prilike danas da vidite, je jedan od koraka da ne damo da jedan tako veliki velikan se zaboravi. Ja vam se još jedan put najsrdačnije zahvaljujem i posebno domaćinima i predsedniku opštine i gradonačelniku Ruboviću moram odvojeno da se zahvalim, jer je imao i velikog razumevanja i dao doprinos značajan da ova ozbiljna logistika danas bude svima na raspolaganju. Molim predsednika Saveza inženjera i tehničara Srbije, dr. Igora Marića, da se obrati. Dobar dan svima, poštovani predsjedniče opštine, gospodine Lazaru Rvović. Evo, rekao nam je zašto smo svi ovde. Meni je izuzetno zadovoljstvo jer sam ja prvi put u Priboju. Mislim, grad je zanimljiv, drugčiji, malo, ima se malo prošetan, i eto to je još zadovoljstvo. Normalno što smo se skupili ovde i što smo u ovako jednoj finoj organizaciji našeg saveza i naše regionalne, ajde kažem, podružnice, regionalnog udruženja inženjera Prijepolja, kojem je i Priboj i još okolna mesta, organizovali i dugo smo radili na ovom projektu. Normalno rezultat, kao što je pomenuo generalni sekretar, su ove dve publikacije i izložba. Mislim da je ovo neka ostavština za budućnost i da je to značajan doprinos našoj istoriji inženjerstva. Savez inženjera i tehničara Srbije, ovde, da kažem, većina ljudi, to je možda pola oni koji znaju, oni koji možda i ne znaju, ali to smo prvi put ovde, rekao bi samo najkraće da je to jedini savez inženjera koji obuhvata sve inženjerske struke, multidisciplinarna, da kažem, udruženja, gradska udruženja, regionalna, kao što je ovo Polinja, i da tu ima oko 45 udruženja. Samo ću kratko reći da
Mi izuzetno dobro sarađujemo sa Inženjerskom komorom Srbije koja isto, da kažem, pomogla ovaj skup. Ja moram i u ime Inženjerske komore, to je Inženjerske komore Srbije, da kažem samo dve reči, pošto sam inače u upravnom odboru, a tu je i dekan Građevinskog fakulteta Vlada Kuzmanović, koji isto mogu i on da se obrati umjesto mene, da ja ne budem dvojna funkcija, ali ajde da kažem, smanjim obaveze, znači Inženjerska komora Srbije vas sve pozdravlja. Mi smo već davno se odlučili, to je kada je bila proslava 150 godina Saveza, to je bilo pre 3 godine, 2018. godine, da pored ovih velikana kojima ni prezime ne izgovaramo, nego Tesla, Popin, Milanković, krenemo malo da ne otkrivamo, nego popularizujemo i, da kažem, na svetlo dana promovišemo inženjere koji su isto tako veličine, značajne veličine, ali su manje poznati i mislim da će na ovaj način, zato što ova izložba, ovaj zbornik će stići mnoga udruženja, stiće na fakultete i druge, ne samo građevinski fakultet, stići će i u druge gradove ove izložbe, to je naša praksa i mislimo da na taj način ćemo da te druge ljude promovišemo, kako smo sad samu Srpskom akademiju nauka i umetnosti uradili isto ovakav, da kažem, 2 dokumenta i napravili skup u samu o Đorđu Radiću, prvom doktoru nauka, pa smo radili Dobrovoju Božiću, ljubitelju, da kažem, pneumatskih kočnica, koje pretpostavljam da je ovdje u fakusu korišćene. Zatim imamo tu Aleksandar Medvedev i evo sad smo ovde zbog Vujice Jevđevića, to je znači neka 4., 5. ovakva akcija i to je za nas, mislim da to, pored svih naših raznih, da kažem, akcija koje savezi, naše udruženje imaju tih akcija i da kažem ima preko 100 godišnje, to su razni skupovi, okrugli stolovi, druženja, deljenje nagrada, konkursi za mlade istraživače, konkursi za najbolje arhitektonsko-urbanističke rješenje. Mislim da je ovdje bio nedavno jedan konkurs, koliko je meni poznato, u organizaciju Udruženja arhitekata Srbije. I, ajde, pošto će ovdje biti dosta reći o Vujici Jevđeviću, ja ipak moram da kažem samo par, a to je da je on i osnivač Jaroslava Černija, tu je sada direktor Jaroslava Černija, i da je bio dugogodišnji profesor Divac, gospodin Divac, izvinjavam se, i da je bio dugogodišnji profesor na katedri za hidrotehniku Građevinskog fakulteta, a tu je dekan Građevinskog fakulteta Vlada Kuzmanović. To nam je velika čast što su i oni došli, plus svi oni koji su, da kažem, pisali radovi koji će danas da slušaju ova predavanja. Onako, da kažem, moram ipak, mi sarađujemo sa privredom i sve ostalo, znači, jeste da je Savez, da kažem, možemo da kažemo elitistička ustanova. Zašto elitistička? To malo ponekad deluje ovako, kao eto, sad izdvajaju se. Elita je potrebna jednoj državi u svakom smislu i ja moram da kažem, kad me neko pitao kako se učlanjuju u Savez, da kažem, učlanjuju se tako što ima hrabrosti da dođe sam i uđe unutra. Eto, samo toliko. Ko ima tu hrabrost i osjećaj da može da uđe, da ima to znanje i da se druži s ljudima, znači to je sve od elitizma. Nema ono da ste baron ili, ne znam, iz neke porodice, nego vaše lično osjećanje prema sebi. To jeste najbolja elita po meni, ali mi sarađujemo puno s privredom, a sad je u redu da pomenem samo ukratko sponzore koji su bili ovde i pomogli nam ovo i finansijski, osim što su nam pomogli kolege, onako zdušno, kao što je opština Priboj, kao što je udruženje Polinja, kada već pomenuto kao su organizator i jedan od inicijatora ove izložbe, kada smo radili izložbu o 150 godina Saveza inženjera i tehničara u Pljevljima. Da, onda došli smo do ideje da Vujica Jevđević bude sledeća tema. Znači imamo Elektromreže Srbije, Ehting,
Beograd, hidroprojekt, saobraćaj Beograd, volim dobro u ljudima Prijepolju. To je zdrava hrana, pretežno, a zdrava hrana i zdrave vode nema, to znamo i bez energije. Eto je Vujica Jerđević važan. DN Dvojak, Iris Prijepolje, Jonović gradnja Prijepolje, projekat izgradnja plus Prijepolje, GP Labud Prijepolje. Vrlo lepo. Pretežno su, znači, ovde regionalni, lokalni ljudi i ja ću još samo jednu rečenicu da kažem, a to je da kažemo, istorija je negde daleko, ali u suštini pametni ljudi kaže istorija je danas i ovde. I to je tačno. Znači, bez toga da istorija danas i ovde, ljudi ne shvataju šta je istorija, zato mi izučavamo sve ovo, a ne samo da je istorija danas ovde, nego i budućnost danas i ovde. Jer pored svih tehnika i novih inovativnih znanja koje imamo, bez te svesti mi ne možemo da idemo napred kao što bi trebalo. Zato to nije nikako, da kažem, resentimentalno, da kažem, posmatranje stvari, nego jedno filozofsko i sadržajno posmatranje stvari. I za nas je ovako jedan događaj, iako je ovo, da kažem, bukvalno prošlost koju možemo da dotaknemo, je Vujica Jerđević preminuo pre 15 godina, mnogi to već smatraju prošlošću. I jeste prošlost, i ja još jedan put kažem, nam izuzetno zadovoljstvo da radim ovaj serijal, upravo zbog toga što želimo da potenciramo da je prošlost u stvari sadašnjost i ovde. Hvala. I nadam se da se lepo priča. Hvala predsjedniče. Molim predsjednika Udruženja inženjera Polinja, diplomiranog arhitektu Dušana Pleskojnića da nam se kratko obrati. Poštovani, zadovoljstvo mi je danas da u ime Udruženja inženjera Polinja, inženjera iz Prijepolja, Priboja i Nove Varoši pozdravim predsjednika opštine Priboj, gospodina Lazara Grgovića, dekana Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesora doktora Vladu Kuzmanovića, sa svojim saradnicima profesorima fakulteta, direktora Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi, profesor doktor Dejan Divac, narodnog poslanika Dijanu Radović, sve ostale vas prisutne goste i učesnike konferencije. Savez inženjera i tehničara Srbije u saradnji sa najeminentnijim naučnim institucijama iz oblasti hidrologije u Srbiji, sa Građevinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, sa Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi organizovao je današnju konferenciju sa međunarodnim učešćem temu profesor dr. Vujica Jerđević, hidrolog svetskog glasa. Inicijativu, kao što ste već čuli, za održavanje današnje naučne konferencije i pripremanje izložbe posvećene liku i delu profesora dr. Vujice Jerđevića potekla je od strane Udruženja inženjera Polinja, inženjera koji su u Priboju, u Prijepolju i u Novoj Varoši. Saradnju sa ovim projektom prihvatili su Inženjerska akademija Srbije, Inženjerska komora Srbije i Muzej u Priboju. Realizaciju istog su podržali Ministarstvo kulture Republike Srbije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, opština Priboj, kao i prijatelji udruženja, donatori sa svojim sredstvima. Danas, na ponos, možemo slobodno reći, građana Priboja, ali isto tako i građana Prijepolja i građana Nove Varoši, govorimo o liku i delu profesora Vujice Jerđevića, inženjera, projektanta, graditelja, istraživača, naučnika, pisca mnogih udžbenika, stručnih i naučnih radova, govorimo o našem, ali i svetskom velikanu koji je dao naučni doprinos čitavom nizu nauka o vodama. Današnji dan sa sigurnošću će biti zabeležen kao jedan, 100% sam siguran, od najznačajnijih datuma u naučnim i kulturnim dešavanjima u Priboju. Zahvaljujući radovima naših uvaženih profesora
iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Italije, Danske, uvaženim profesorima Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi, koji će sa svojim radovima govoriti o liku i delu, značaju njegovog naučnog dela koji je ostavio u domaćoj i u svetskoj nauci. Pozdravljam vam još jednom i zahvaljujem što ste u ovom prisustvu vašem uveličali ovaj skup. Hvala vam i srećno. Ne znam šta bi dodao ovde. Bez građevinskog fakulteta misija bi bila nemoguća. Molim dekana građevinskog fakulteta, profesora doktora Vladana Kužmanovića, da nam se obrati. Poštovane koleginice i kolege, dame i gospodo, prijatelji lika i dela čuvenog hidrologa, naučnika svetskog glasa, našeg i vašeg Vujice Jevđevića. Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim u ime Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i da nam svima poželim srećan rad. Kada smo od Saveza inženjera i tehničara i Udruženja inženjera Polimlja dobili poziv da budemo suorganizatori ove konferencije, sa zadovoljstvom smo taj poziv prihvatili, osjećajući da i sami dugujemo profesoru Vujici Jevđeviću i to mnogo. Svoju karijeru na Univerzitetu u Beogradu, na Građevinskom fakultetu, započeo je 1946. godine i 12 godina je bio profesor našeg fakulteta. Čuli ste, osnivač i prvi direktor instituta Jaroslav Černi. Za tih 12 godina njegov trag u srpskoj vodoprivredi i srpskoj hidrologiji je nemerljiv. Osjeća se i danas. Mnogi sistemi koje je koncipirao, o kojima ćemo čuti danas više u toku konferencije, izvedeni su upravo po njegovim zamislima. I vreme koje je prolazilo samo je potvrđivalo ispravnost koncepcije, pristupa, naučnih i stručnih ideja koje je profesor Vujica Jevđević ostavio nama u amanu. Ovu konferenciju osjećamo kao priliku da vratimo deo duga profesoru Jevđeviću, koji je u prethodnih 50 godina bio, rekao bih, nepravilno zapostavljen i u srpskoj nauci i u srpskoj tehnici. Građevinski fakultet ove godine obeležava 175 godina svog postojanja od inženjerske škole koju svojim ukazom 1846. godine osnovao knjaz Aleksandar Karađorđević, pa evo sve do današnjih dana. Zato smo mi u godini jubileja rešili da se na neki način i odužimo i zahvalimo i svojim sadašnjim i nastavnicima koji su nekada u istoriji predavali na Građevinskom fakultetu. Pa smo za početak izabrali 7 gostujućih profesora Univerziteta u Beogradu i Građevinskog fakulteta, istaknutih svetskih i evropskih naučnika i inženjera sa kojima sarađujemo dugi niz godina, da na neki način unapredimo tu saradnju, da možemo da ih angažujemo na doktorskim studijama, u izradi određenih doktorskih disertacija kao mentore, ali i kao partnere sa svojim institucijama svetskim na kojima danas rade u međunarodnim, evropskim, pre svega, naučno-istraživačkim projektima. Međutim, za one koji više nisu sa nama, u saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti organizovat ćemo izložbu u velikoj galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti pod nazivom Velikani srpskog graditeljstva od inženjerske škole do danas. To će biti prilika da se zahvalimo 22 članova Srpske akademije nauka i umetnosti koji su bili profesori Građevinskog fakulteta, ali i mnogim inženjerima koji sticajem nekih okolnosti nisu postali članovi SANU, a zadužili su srpsku nauku, tehniku i, rekao bi, srpski rod. Među njima je svakako velikan profesor Vujica Jevđević, ali i Milutin Janković, Miloš Savčić i mnogi drugi. Tako da će prilika biti od 8. marta do
10. aprila kada se održava ova izložba, da i na taj način profesoru Jevđeviću među ostalim velikanima srpskog graditeljstva, pretežno akademicima, odamo dužnu poštu. I evo, razmišljajući o ovoj konferenciji, dolazeći na ovaj skup, pomislio sam kako bi građevinski fakultet nekako još drugačije mogao da se specijalno profesoru Jevđeviću oduži. I evo, prvi put pred vama iznosim ideju da naredne godine našu hidrološku laboratoriju koju imamo, koju je zapravo na neki način i postavio profesor Vujica Jevđević, nazovemo po njemu, da se u buduće zove hidrološka laboratorija Građevinskog fakulteta, profesor dr. Vujica Jevđević. Eto, to će biti još jedan naš skroman doprinos da od zaborava otrgnemo sve ono što je profesor Jevđević radio i to će biti nekako na tragu. Nama se najveći amfiteatar zove Milutin Milanković, čitaonica se zove profesor Đurić, tako da eto, to je jedan omaž velikim inženjerima, velikanima srpskog graditeljstva i svakako naučnicima svetskog glasa. Evo još na kraju samo da svima nama poželim uspešan rad ovde danas i zahvalnost svima onima koji su pomogli organizaciju ovog skupa. Hvala, profesore. Ja bih sada zamolio, nego ne znam šta pre da kažem. Predsednik programskog odbora ove konferencije, profesor Građevinskog fakulteta i generalni direktor Instituta Jaroslav Černi, profesor dr. Dejan Divac. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, poštovaci lika i dela profesora Vujice Jevđevića. Evo, stvarno mi je zadovoljstvo što sam dobio tu čast i priliku da budem predsjednik programskog odbora konferencije koja se zove profesor Vujica Jevđević hidrolog svetskog glasa. I u toj ulozi sve vas zaista srdačno pozdravljam i svima se zahvaljujem na uloženom trudu, na učešću u radu ovog skupa. Sa posebnim pijetetom želim da se zahvalim učesnicima, doktorantima profesora Vujice Jevđevića, koji su uglavnom vrhunski stručnjaci iz inostranstva. Profesor Vujica Jevđević je bio željan znanja. Išao je stopama inženjera, stopama naučnika koji su krajem 19. veka i početkom 20. veka postavljali temelje za razvoj i za nauku na ovim balkanskim prostorima. Od Kassirola, Drobnog, Priboja, pa preko Sarajeva, preko Beograda, došao je do Londona, do Edinburga, Grenobla. Nisu ga omeli ni nacistički logori u vreme Drugog svjetskog rata i tamo je uspeo da pronađe način kako da nešto novo nauči i da sazna, boreći se za opstanak goli i boreći se za napredak. Sticao je znanje, rađale su mu se razne ideje, želeo je da ih podeli i da pronađe način kako da ih primene u Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, tadašnjoj Jugoslaviji, a kasnije u Sjedinim državama i širom celog sveta. Sudeći po delima profesora Jevđevića, njegovi koraci bili su čvrsti, stameni, krupni, ostavili su dubok trag, specifičan otisak. Generacije sledbenika, poštovalaca, stručnjaka, svedoci su izuzetnog značaja njegove i inženjerske i pedagoške zaostavštine. A i sam sam imao i čast i zadovoljstvo da u više navrata provedem
neko vreme u društvu sa profesorom Jevđevićem, da čujemo od njega mudre reči, da saslušam njegove iskustva i da se njim podeli neke svoje ideje, razmišljanja, nedoumice. Danas ćemo imati prilike da prikažemo i istaknemo samo po nešto od njegovih stručnih i naučnih doprinosa. Pomenut ćemo razne njegove ideje kojima se on ponosio. Te ideje su često išle ispred svog vremena, čekajući neke nove generacije da pokušaju da to dalje razviju i primenu. Ovako, lep poziv i brojno prisustvo uprkos kraj godine, što je javno odlaga sa razne zdravstvene i vremenske, zaista potvrđuju značaj i potrebu i aktualnost teme ove konferencije posvećene liku i delu profesora Vujice Jevđevića. Nakon konferencije, kao što znate, u Zavičajnom muzeju bit će otvorena izložba autorke gospođe Olivera Ćosić. Zahvaljujem se i organizacijom programskom odboru na požrtnom radu, autorima se zahvaljujem na kvalitetnom radovima, na gostima, na zainteresovanosti i nadzivu. Još jedno vas sve srdačno pozdravljam i želim da se srećan. Molim predsjednika opštine Priboj, gospodina Lazara Ljubovića, da nam se obrati i da otvori konferenciju. Dame i gospodo, uvaženi gosti, zadovoljstvo mi je što mogu da vas pozdravim u ime lokalne samouprave i u ime svih građana opštine Priboj. Koristim u priliku da se posebno zahvalim organizatorima ove konferencije, jer za nas je ovo faktički jedan novi život, početak jednog novog života Vujice Jevđevića. Naravno, u užim stručnim krugovima njegovo prisustvo je uvijek bilo tu i tu ne možemo da osporimo, zato je veliki. Međutim, u ovom sunovratu i poremećenim sistemima vrednosti imate jednu činjenicu koju ne možemo da osporimo. Sada pitate ovde ljudi iz Polimlja, 95% građana će znati ko je učestvovao u farmi u Zadruzi sa ovih krajeva, 95% građana, možda i više da pitate ko je Vujica Jevđević, nećete to znati. Negde je greška i nas kao lokalne samouprave, ali nikad nije kasno da ta greška ispravi. Znači, imate raznoraznih likova, ne osporavam nikoga, ne osporavam ničiju zaslugu, čije ulice nose imena. Naprimjer, Priboj nema ni ulicu koja nosi ime Vujice Jevđevića, a evo za građana samo par stvari da kažem. Naravno, ljudi koji su iz struke znaju to ko je Vujica Jevđević. Pa sami Amerikanci kažu da je to jedan od 4 najznačajnijih Srba koji su radili u Americi. A znate ko su ta imena? Tesla, Pupin, Milanović i Vujica. Znate, taj čovjek je rođen ovde i mi ne znamo o njemu ništa. Direktor muzeja, kad su ga pitali, jednom kad smo pričali o Vujici, pa ga pitao je naš drug, a čekaj, ko je on? Tada da je objasnio praktično, to vam je u književnu, to vam je ime koje Ivo Andrić je u svetskoj književnosti, a u hidrolozi u svetu je Vujica Jevđević. Mi ćemo tu, ovo nas je postaklo da razmislimo i doneli smo tu neku odluku, ulazimo u zvančnu proceduru. Mislili smo ulicu neku primjerenu, ali smo doneli odluku i ulazimo u zvančnu proceduru do naredne godine. Damo našem srednje mašinskoj ortopedičkoj školi naziv Vujice Jevđevića. Što pa tu je poenta. Da mladi imaju pravi uzor, da mladi znaju ko je, da mladi znaju kako se može radom, trudom, znanjem pobediti u svetu. Bitno je, ali koliko sam i pročitao saznao jedan od osnivača hidrologije, znači imate
čovjek u svijetu, poznat u svijetu nauke koji je potekao iz Priboja, Priboj ne zna ništa o njemu. On je da posjetim poklonio nama, imamo njegov legat i kuć koja je još nije stavljena u funkciju kako treba i to očekujem naredne godine da odradim. I ja bih zamolio i prenao i svim organizatorima, znači za sve ono što treba dalje da dajemo primjerima, to je malo suviše iskorištena rečena, primjer dobre prakse, ali upravo to da na pravi način puno damo život. Uvijek ćete u lokalnoj samoupravi imati uvijek dobrog partnera koji ćemo podržavati sve te dobre ideje. Ova konferencija je početak te neke naše saradnje, a još jednom se zahvaljujem, želim vam uspešan rad i proglašavam ovu konferenciju.